हेलो दिनुआ दिनुआ ନନାଟା କରି ଗଲେ କଟିଆଟେ ବାଧ୍ୟ ହବ दिनुआ रे କଷ୍ଟମର ସାଥେ दिनुआ काय नमस्कार दर्शक बंधु आम बर्तमान चेक करूँ कि वॉइसटा जाऊँच कि ना भाई टी हलो हलो कहीदे नमस्कार चेक हो सारी बर्तमान देखी दिखु कौन नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल को मु पुणी थे आपन को स्वागत करुच्ची आज कही सर आरंभ कर कहबू तापर कटा हो पापा ठीक जा है। ही जाउछे ठीक है बुझपल आसी मिठाई भी तुम बुलेबू हम्म नमस्कार नमस्कार क्या ना आई कार्ड एमती ओल्लेब एमती हाँ आगे बुलेगी आगे नमस्कार नमस्कार हाँ सर सेपटे अच्छे तुम बैकग्राउंड गाँव स्टार्ट नमस्कार दर्शक बंधु भाई सर प्लीज आम चैनल को सेटा काटी दो सर प्लीज एठी के आसीबे ना कौन करी सर कौन करी सर प्लीज जल्दी आसंतु ना जल्दी सर प्लीज आम चैनल को आपन को स्वागत प्लीज आसंतु प्लीज आसंत हाँ, ready, ଯିବା? गाइस थिले तू ठीक थिलु हाँ ठीक है एमती हाँ हां ठीक एतो लेगी जियो हाँ हाँ ठीक है हला हाँ देखो बढ़िया पड़ेगा ମୁଁ କୋଉଟା ନେବି ତ ନେବି ତ न अंधा आसला बस विवेक स्टार्ट ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ସିଗାରେଟ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଧରିକି ବୁଲୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 25-30ଟା ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିଛି रेडी हम्म अंदर रेडी कस्टमर केयर विजिट स्टार्ट ପଚାରନ୍ତୁ କାଟନ୍ତୁ କହିବି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଦିଟା କେତେ ବର୍ଷ ତାପରେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ସାର୍ ଆପଣ ମହାନଦୀ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି स्टार्ट ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଆଉଥରେ ये गाटे जोर पड़ला स्टार्ट ସାର୍ 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 ଓ ସାର୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସରିଯିବ ଝିଅ ପିଲା ନମ୍ବର ହେଲେ ଟୋକା ଦେଇଦି ମଗି ଦେବ ଆରେ ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ନା ନାଇଁ ନଡ଼ିଆରେ 3ଟା ଖଳା ତମକୁ स्टार्ट ଆମେ କିଛି କାହା କଥା ଶୁଣୁନା ସାର୍ ରହିଗଲେ भूली ଭୁଲି ଗଲି ଉଡ଼ାଇଲଟା ସେପଟୁ କ'ଣ ଆସିଲା ଜାଣିଛ दीनबंधु आइला माड़ी बसिला माड़ी भाई दीनबंधु ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ମଗେଇଥିଲି ଫ୍ରକ୍ଟେ ପେଟ ବନ୍ଦ ହଉଛି ଆଉ ସାର୍ ତଳକୁ ତମେ କହିବ ନା ସେଇଟା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଇରେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ରଖାଇଲା ଏତେ ସ୍ପିଡ୍ ଆରେ କାଟ रेडी था ମାନେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଥିବୁ ଏପଟେ ବସିଥିବ ଚିନୁ ରିନୁ ମିନୁ ଜିନୁ ଲିଜା ମିଜା ଚିନୁର ମୋର ଚିମୁଡ଼ା ଚିମୁଡ଼ା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମାଚିସ୍ ଅଛି ମାଚିସ୍ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍ ଏ ଟିକେ କାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ହଁ ସେଇଠି ଅଛି ମ୍ୟାଚିସ୍ଟା ସେଇଠି ତ ଏତିକି ଆମ ପାଇଁ ହିଁ ବସୁଛନ୍ତି କହିବି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର